megalayapost.news Kasunjuk kirang ba Katolik ke Zone 6 ka bakandai ke Shillong Archdiocese ha ka singiu blai ki lapan kut no ya ka limpung ke jingi kendu lang ka ba arsengi ha ka singiu blai ha ka balang Katolik ha umrang nong ba bahap ha ka lum sinai parish dan ha ka balawan man saki lang de ki hajar ngut ki pai reunget ka balang Katolik na kinriu teli ki parish bahap ha ka Zone 6 ya ka mas bakhu asimenta du Father Bernard Pala ubala pendap ya ka niam karukom harkat ke jingdon lang spiritual director kasunjuk sengrang ba Katolik Zone 6 Father John Paul Simsan lembat ki parish priest baper bakentup yu Father Michael Kongan na lumsinai parish dan bat Father Peter Simle na nong po parish kiwi kinoelam kasunjuk sengrang ba Katolik ki kentup yu Presiden ke Shillong Archdiocese uba Richard Kahin Presiden ke Zone 6 uba William Mensong rengkat bat kiwi pan kinongkit kam kirang ba balang kihet katekes bat kiwi kiri orang ba Father Bernard Pala ba pharia ya kaktien ublai ubalaban kiai kilai teli ki benta ki bakongsan da ka ba ong ba kiri ngai kinlong ki ba yai duai man na kapor mandon ka jinga dei ka bajan bat ublai bat ban im da ka jing ie ka akor ke buram kumbau Yesus Kristus ulah hikaya ngi ban iwe pan bat lapan kut pat ya gani kelempung da ka junia procession Eucharist ha ka bagi balang snong baper ki baha bapo kolum sinai parish ber Zone 6 kleshmenta shirham Nang tao Yesu dan baur pangno sa sisin ulalay sa jentan kalong kakren kabasad na umaw hang Yesu laong weno yauma kabatha kabara jauta balaya talaong aku kutra kata di kan iutung sibun nama ulayat lasaus ni Yesu laong haga hatuangan siya makong hati balada tinget hinsay iya gaburam uglay kumda ulaweno ya uma kumda ulaweno ya umaw il Jesu lakpit ya lagi ikmat baglaong koba ngaigu yemi bana sa skori nga ngatip bami sa skori nga barabor Henry ngalagren kumni nagabanda gibrig badan hangni bagindog nget ba melapa yang endau ong yagani ulafat dengan sul kebajam ko Lazarus domino utawayak lami ikitib gijan jumu ulas pain lagi jan balik khmat jumu lasot tagajan Yesus ong hati loino yau bat light unle Namar kata
Bona kiju kibalawan bat kabarya bat kibai I ya kabau Yesus lale kilane hau. Mereka cakap kalau boleh kuat syam. Mereka dulu cakap kalau boleh kuat don berapa. Mau dari imanuan boleh besar bagi. Kamu besar bagi. Kerana imayu dulu sini. Kependu jom belum boleh beriu sini. Tenang kita tahu. Lain ini hang gospel simbalang berpay. Justru ini lain kali. Untuk bagi hikayat dulu sini. Kung maging training yung renod sini, malang renod, padap na sini. Balimbang, manuay. Panya keren marublay berawal. Manpergi mag-iig ang bulay. Kapang, mansya sini bantin dia. Manikay, mandisiplin, mansinsyar, mankontrol, yakamek, yakadok. Kumaong pala sa sini bulay, kapang. Naman mag-iig na rin. Yung pa, mag-iig si Jinjot. Ikuan po siya yung sa jongi junom. Yung pa yung siya akan na bertay. Tenang tahu ng kaman igil na deh. Yung kaman igil pening na bensin. Tenang tahu ng kaman yung siya cingin dia kenapa mengilaban kontrol bangsin siya na deh. Tabangan. Bangsin bangsikri, banle isnay, banle bahay kaipat. Umala hukum ini. Ijab ialah pramarjan kembali jadi. Teror ini kecingi, lagi kalau mungkin training yang berdua jadi. Kenapa berdua jadi pai berdua cukai, nama belai belum kecingi. Di beberapa kali bija, laporan dan poin cuma bertambah. Kiai yang lagi kita laporan, kita tambah dari laporan. Kerana kita jingkam juga pemain kesini mah. Kecing menjadi lagi jingai program hal begini boy syarat cedak sumne juni sebenarnya. Tidak ada orang bersila air lagi. Kecing bosan dan kecing sumne masuk tu nak hal kata. Namu kecing boleh keberbang, kecing boleh baar atau gospel khantamnya. Tidak keski hari subscribe basan jom ke Portland. Terbanyak jangan cerita yang berkur. Ikhtiar jom boleh yang baru lagi dijum boleh. Tapi ini itu bon jom boleh walaupun berteman yang kia baru kau khantam ini. Pada ini kau anjing terbang ini. Hak kau kado nirangka manusia ada jenis lain jom boleh. Sekitar aja mapaskan di bayi mercy. Jadi ada jenis lain jom boleh. Baru boleh keng pek kapal bayu kado sini leh. Lemah betah lagi bawah berkelir terus balai belanya balai beloyna Andrei kelintang doai Petrus tidak ibo ya nah ani sebenarnya manpusan ni dari jing sisa mau lagi petang ni menurut jing non jing ini am harus jing digo berapa ni biya isim kena sebut berkat Nanti jumboleh berimbang atau asal berimbang itu gospel. Hal jumboleh berimbang dengan kitab nau Prophet Ezekiel. Beliau yang Ezekiel, ia gini skeleton, ia gini gisin, itu rupa ini, keren lagi. Bak haba Ezekiel ulah keren, ini gisin di kru, sasang gisin, non sino, non pasok, non isu, kira sambat ini, kira sambat yang, kira sambat hi, kira sige matmai. Megalayapost.news